Bokojan Higher Secondary School along RSS Amai Kangni. Japralang so jutanga klamalang EM Jagat Singh Ingti Kahomridam. Harokhar along truck humni pen horke air kilong. Kardom Nili Karbe Birta Thanbang Sami Villerbon Kropi Non Arjuik Tham Bir Tang Ton Pen Bokojan Town Rashtriya Swayam Sevak Sangha East Karbiang Langatum Chipatir Pipen Titini Pai Inkora ke Thom Arni Kang Sam Porpai Plira Chitima Porpen Bokojan Higher Secondary School along Mai Kepadopon Pasi Bokojan Pen Ananterang Birta Nangpale Bokojan Town Karyawa Amai Phuchandra Kamal Hazuari Pen Kachipahem Phupon Amaya Long Alohi Aman Pen Uttar Assam Prant Pracharak Bishishtha Buzor Barwa Chunimaya Swamiji, Purva Karbianglong Kozorwa, Bozoro Vijay Sharma, EM Madhurja Thekial Phukon, EM Jagat Singh Ingti Lapen Penang ke Thekiding Atum Chetongdun. Maya Long Chetongdun Alohi Atum Pen Lam Kijai ke Assam Karbianglong along Jasemet Bokojan Subdivision Angkang along Kedo, Prek Jamakai Hindu Atum Ning Isi, Kenkam Isi Kedo Tipje Phansi Chethan Chepare Pon. Hindu Tangte Hindu Lo, Dak Bengali, Bihari, Assamese, Nepali, Marwari, Manipuri Puchipunang Nilo, Isivet Achatai Long Le Dorapet Lonang Pota Chuning Ripon. Hindu atum ang bong ning isikedo thekthedat ajok, kaprek athoram atum ason alam nang dindun long poplo pota than. Lapen lason thak kaprek ardi dojot alam hai hui, chingbai pon laso amai pajut ponlo. Titini Pai Inkora ke Thom Arni, Anerlo Porpai Isia Pormalong Penjapralang so jutanga klamalong Karbianglong Autonomous Council EM Jagat Singh Ingti Kahomridam. Balipathar Zonal Karbi Youth Festival Ruptalina Sengkat Katalon Mesen Pen Kapachun Ponjia Phan Bidisori Pipon Tirikam Amai Puriso Singnar Chunbang Honoram Singnar Balipathar Kese Zona Mai Pukison Bay Chunbang Kangbora Ingtila Pen Kethe Kedingatum Chetongdun Pining Ruptalina Sengkan Mesen Ing Samjin Pen Kapachun Pon Thekje Puthak Subcommittee Tinatum Penta Chethan Chingbai Ponlien Haraghat rong supia long titi ingkoi rahini ajo humnia truck pen keton ke langabang phuatum horke air nepdun long pusi Haraghat pen nilituma pherangke kadnyo salong birta nang pale Durga Puja wang bomlo Durga Puja aronga je hud kachonghu abang phuatum horke air ke Georgia phan ton prolo Durga Puja hud soluk sodak atumon kapado long leji aphan keton ke langabang phuatum ta Kelang Pangchinglo. Laso kelang kapangching ahut chiti ingkora hinia jo keton kelang abang phuatum AS01 EC7418 lapen AS01 EC6694 humni atrak aphan lang pangching dun pen ongdung horke air nepdun. Jorabat pen aron rekewana horke air khatkhati lapen Kohima anat ke ponche aphan si kewan pusi birta longpon. Kamunthi me alam ke la puhenlo humni atrak athak chips ata aduk Moida thoila hai hoita nang thap puta keton kelang sai kampen pachatak pon Non malam sopor phan dihin pharman birtamu ington ponik sinang और अभी एक और भूकंप 7.4 की तीव्रता का Wait lagi. Ahiring tangrak anlo. Ong dunga tuma pran kedam ta du uta haipo. Nonjong itong gehang bitch kimji phansi jitam bomlo. Mangi pray to duklo. Nilita hemgimi kim bomlo. Sita lahaya lamen asapta nili mathate. Athema nili hemalong extra kipidundo. Athe nili hemgi kimalonge tata discount SD bar pensi kimponlo. Tata Tiscon SD Extra Safe Bar lake Texer a technical atum pensi Mesena Factory along Selampon lo. Lasi Tata Tiscon SD Bar ke kaita Extra Safe lo. Langpi Dehangi Rural Bank welcomes you to own your new Royal Enfield, built for all roads, built for no roads. Dealer Ishan Motors, Ward number 2 near CCI Limited, Bokazan Dimapur Road, NH39, Karbi Anglong, Assam. For service 7896169017. For sales 7896169021. Email ishanmotorska@gmail.com. Easy loan from Langpi Dehangi Rural Bank.
Banker to Hills People of Assam. Financer, Langpi Dehangir Rural Bank offers two-wheeler loan. Low EMI, finance up to 80%, longer repayment period. Contact your nearest branch for more details. Blossom Beauty Clinic and Training Center. Facilities available. List of haircut, hair treatment, hair oiling, henna, straightening, hair perming. Full body spa, coloring, waxing, manicure and pedicure, party makeup. List of facial, signature galvanic facial, signature Aurelatus facial, gold, pearl, diamond facial, fruits facial, cleanup, normal facial, and bleach. Blossom Beauty Clinic and Training Center, KST Road near Aturkimi Outlet, Difu, Karbi Anglong. Banalata Chaudhary Deka 9435539500. বৰ বেলেগ ধৰণৰ গোন্ধ আহি আছে যে জুটি লগা আসলতে ইয়াৰ আৰত কি আছে ইয়াৰ আৰত আছে কাঞ্চ সৰিয়হৰ তেল স্বাস্থ্যসন্মত বিশুদ্ধ আৰু সোৱাদযুক্ত Aturkimi Outlet opposite LDRB Difu Karbi Anglong Assam. 10% off in every kitchen and dining items like Hawkins, Flux, Milton, Treo, Shreya Iron, etc. 10% off in makeup and cosmetic products. And grocery items. Assam Hills Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecuason la penthesri alang hithi kulat along longpon ikji. Kang sirtang kijun alang tharwe alang theso alang kecu ajam thu tharmit adu thelua kreng chitronola ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এটি আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াবহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Dihin amo piputhot birtalong wangthulo. Nonjong Difu Club along Karbi Students and Youth Assembly Tumpen, Difu Government College Students Union Society kilik along Bangtrok Katedoidun, Kehaiduna Tumaphan Karcho Asai Kedeng. Difu Government College Students Union Society kilik kepadopan along Karbi Students and Youth Assembly Tumpen Bangtrok kilik along Katedoidun, Atum Kehaiduna Jog Difu Club along Karcho Asai Kedeng. Karcho Amai along Sandor Teron pensi Mai Chari Ponlo. Lapen Mai ke phalam thi long bir timung pensi Jai Ponlo. Chitini Phai Inkoira ke Thom Arni Christian English High School Difu along 5th Garo Students Freshers Meet ke padopon pusi Kat News asai hempi along Pherangke Tumpen birtanang pali. Garo Student Union Difu Government College aro pen ke padopon Surihinira Kretroxi Aninkana Pharman Ingdeng Pho Garo Student Freshers Meet along Akimi Lo Charlie Ariso Ejanga Tumaphan Kedenga Mai along Francis G Gomin Pensi Mai Chari Ponlo. These freshers meet are people could organize, so this is very nice. I feel great, and for me this is proud moment for all of us. Mayalong Alihisar Po Aman Pen CEHS Vice Principal Bidarsan Sangma Chetongdun. Lapen DGC Karbi Student Committee Amai Phulapen Kapre ke Theki Dinga Tumta Chetongdun. Mayalong Miss Freshers Lapen Mr. Freshers Kachipateta Padopon. Miss Freshers Anong E Joyashi Sangma Pensi Chupalong Dun Lapen Mr. Freshers Anong E Rolison Maraksi Chupalong Ponlo. Anparta Kejotsi Kadokawe Arnam Ardom Pen Mai Mesen Pen Pajutpon. Birta Bangkila Pansikang Ton Poniklo Lang Ebom Thakad News Channel Dome Thakmi Kurwang 2